Anda ada masalah radang, contohnya mungkin gout, mungkin rheumatoid arthritis ataupun masalah keradangan lain, contoh macam buasir dan sebagainya. Okay, anda memerlukan dos omega 3 yang lebih tinggi. So, apa yang tinggi dalam omega 3 ni? Kita bercakap tentang EPA dan DHA. So, ada ramai pelanggan yang pernah guna omega, famous tapi makan tak jadi. So nak tahu cara dia, simple saja. Tapi sebelum tu boleh tak saya minta klik dulu follow saya, lepas tu komen omega 3 the best. Jadi omega 3 yang macam ni, dia cukup bahan supaya dia boleh tahan ataupun kawal keradangan tu dengan efektif. Dan mestilah benda tu diambil dengan dos yang betul pula. So itu yang saya bagilah kepada pelanggan-pelanggan saya. So kalau you ada masalah-masalah keradangan yang memerlukan omega 3 sebagai suplemen yang you kena ambil, so saya cadangkan boleh klik link dekat bio saya.